Личности за лицами, осуществляющими... Разрешаю. Уважаемый президент Республики Таджикистан. Разрешаю. Массовка тоже. У нас будет развиваться экономика, туризм. У нас есть соглашение с Агдийской областью, с Баткенской областью в сфере развития туризма, в сфере развития экономики, создания совместных предприятий. Мы будем работать в сфере спорта, образования, медицины. У нас очень огромный план, который мы намечаем с моим коллегом, уважаемым Айбек Асановичем, проработать после открытия пропускных пунктов. Bir tuğan singlim şoyaqda, Eptavatda. Şonu көрейін деп келдім мен өзім. Мен өзім ана Ыртиста, Чынарбақтың тұшыдамын, шөйтте жашайын. Кыргыз-Тажик чекарасы 2021 жылы каргашалы окуядан бери жабык болуп, бүгүн алдын салтанаттуу түрдө ачылышы болду. Бул жака этникалык кыргыздар, тажиктер, бири-бири менен көрүшө албай жүргөн тууган тааныштары менен бул жерде жүздөгөн жарандар келип бири-бири менен сагынычын жазышып, көрүшүп аткан убага. Öğrenişmeni. Ha, bir öğreniriz. 4 yıldan beri görüşmüyoruz. 7 yıl bolup kaldı. Ben Matbar ayılından geldim. Bütün komşularım, sindilerim menen uçuraşıp, öte kuvvanışqa batıp turgan kezimiz. Şu yol jabılgan bolsa, şu koronavirusdan aldım. Bütün bir tuğan aka-ukalarim şey yaptı öyle. Şular menin körüştüm, men ayabay kuvvanıştaman. Prezidentlerimizden Allah razı olsun. İlahiym dostluğunuzu diliyoruz. Yaşay Manas'tan kadri, hoş geldiniz. Rahok soda sud, duruzba sud, zor sud. Mana ikki davlat bir-biri bilan do'st bo'ldik, biz xursand bo'lamiz. Mana biz ham mana yaqinda shu qo'shnida yashaymiz. Endi bir-birimizga yaxshi bo'ladi, borib kelishga. Endi men tijorat tomon tarafda hamma nimasiga bizga ham yaxshi bo'ladi, sizlarga ham xudo xolasa yaxshi bo'ladi. گفته است هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از سراغ دوست نوری دیده تاجی سر میگویم تشریف آوردن من از نام пословицы является то, что жители Сагдийской и Баткенской областей пьют воду с одной реки. Нас объединяют общие традиции и общая история. Мы искренне дорожим отношениями дружбы и добрососедства между нашими народами.
Спасибо всем, кто сделал этот день возможным. Выражаю искреннюю благодарность всем причастным. для президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Содир Ҷапаров муносибатҳои дуҷониба аз нав барқарор карда шуданд. мо ва шумо